Bak perbatasan. Timur. Ha. Ya. Batasannya empat. Empat tu. Kalau Jadi mualif awak simpang jernih birim bayar atau selamat tengah raya hana boleh jawi di le. Kata guna. Save ini aja. Jadi KTP lihat tiga, kakak tiga, akta kelahiran, akta kematian, lalunya perizinan, sertifikat, perizinan madu. Enak. Nah, hanya belum resmi kah? Kalau bukan enak. Janji kompanya lagi ya.